duel mi mer men chal ke lightning anon jen bana nywakel do badanen wanga keje bukon linkel no ngumu wanga ki ngumu shora lat ka take some question bo don gorga no de te boka kwide ka duel me menen kona me gwande gore lwa so banje nywakel ka ta danen don chatwo kaje biya kamal ka Nur Online TV channel gwase meni ban right ka kwiduele nen kono me gwase duele benwa ye nyokone ban right eno ka kwide ka jodan chalat de koran jako de kon jaka familiar ka mana le roda so na me tuga ka kobo me benwa ye kela duel me shy strike lightning jen chamer chamer tena take a duel ka report sha nung netin kone shila online ano ka kobo shiga right ka kwide long ka sha duel cha je nyoda wang ka wang ka je ka dobran chalat ke je ba je nyaga ye kel ka je report mene kode yendi alde ka ngajeno ka agency sana mene mitel ni ale de lightning there now there kamer ki there dul there jawang ki ngum shore lat ko en lightning me chakanak many livestock but the good thing tell rami mommy amisha moy kabot but ngade just chala ro cheneng dit ban de ko linga report me ramalat ne me damanda ne Paul Bayoch ka shanka ngwan ka pai kel la pan ron ki dagro jandang red bakel no men ci talk then go you know be nywa ye kel cause a very important con link chala do ne shetek de kon chala no marnial she duela mo no sheje mer ki cheja wa can duel content destroyed de kon chole lwa hok malo ko trade la cattle shelter anyok cha gad tieni toy ka duel do dien teken ka duel toy ka tin la duel yatka don duel mo ka duel dangro ke sunday ka wer long wachu to maje mo shoot walk mi je tuogo ka Kobo County wajen chu det chu kanak she store ke gwada na kun de tin de kon chola tam bel ke yer mala bel tin ka gen family chweje destroyed no ka gen maje money chimnen konamo man chala jene wa gwada danen she wang wa yat ngun jok Kawit Port Village en majamo de dangwel ngwan chekanak de dangwel ngwan chapatani chaka wang che kwak ko na la tat kanaz la kwak tat chaka wang ba she bag ni chaka wang ki ene bi meten gwas ma we ne ka bel shi wona dorme de tene la mis re shenga mo shi jan lightning mo she ga destroyed ki chaka wa mara dien wajene we ka tukul do dien ngai kon tukul dul metod dul yer mala las ke me la coach na nyu tare no wajen gwada dana te gate tene lo nin ken wen mo den chwa gat chwa ka lok ne ka jen gwada mo chwa gat chwa ka ker no wa ken le chup ka ke shiga me mi shungo gwasa meni chwa le Rebecca nya tiek ma juk no jen che lat jo chen wo ne jen che marnial che jenen ke lightning jen che ben ka je jen che de ka tol mi te tok de te ka mach you know jen de tok de te ka mach an tolo mo
men chi dore she wang ke chi dor wang ka we jeni chu ma chu jong wol pin jeni chang a piu cha je luang ko ka mi ba je ba ya kap chong no jeni cha thol nen ki man chwal ke meat la kona chol meat kon were la kona la ran we media thol ke something like that but she ga me describe no jeni mi chawan ko de je wai ke piu ni ko kan de bucket ni ke dar pi ni lo la ka yor ka tin wa cha ken chi piu la ngun jok te ka ko baton ka wada chiriya ga me briek bakulu tuwa jeni wa yore ke shigde ka ta joka wala 3 am a weather mi chala mi 3 am a weather mi dit weather wa shigde joga no chede dial shakari hor shimwa chiga jekchang no chikana tu jogo no ne de yene diala kontin la na da lwaka de nge jogo no de ne lwak kon tam ci dora ci tekariek dit ko do ci wel ngwan cha ka wang mute ka ne de na lwak na mom de tin shela do ne cha ci meet ci dora ci wang so can ta diok 3 am which is midnight so neme agenda an shodo la de dorme menen kono mene chakula do ne meti ramme mo dong de luak de na de ka luak de yen reach out kada mandan ni Paul Bayoch take Facebook de rande de reach out no de luak da ande tup de je tup ko ne de family me cha dorien cha je destroyed a meat ka ken mi da mo chere ka tolli to ngoga match no she family she ka appeal ka humanitarian o de ka support ko de jako de dorne nyole ne but ka jari report meni kanetin corner to ka long especially de kon larno yukume ke local authorities atal mi kana lar ka kwide no to ga di match me the question ten charge ka social media contene and where content dong te ka mandan le rode ki man tin chin me kana ling no ko gor kana ba ngaje no exactly what happened no ko mite mi talk gor jeno ba na ba ka aware ba ngaje no en mi da mo ki mi chala no che chien che yar ki che destroyed la gor jeno ba jangach again and down le road kano we can offer help the look de to bla talk ka kwi ko mi dong mi shiriyam shin me to ga ne ba da to ga je a chang shi mi bo ka dong tem re dien mi shiro la lad ba chero da katen na gor je no de ramo de je look and then ne dia la content la luak cha ga ye jogo no de yen damandan and dong kun report no de yen look ko der ne to der ka look no shere mangai kone shi alwang ne je but look yani ni ramadan and syria ga me shi jak ram kwije ki ram kwije rot bayoch batur be nya ye kel wen me ko biya te ngach anu anga en uda mene so uda me le de long ki che le de long ka tin dia la kon lat ko dien de kon en gwa me okay jen rot bayoch na mo so gor jeno en ram mo dong de lok de jetup no de jetup gwasame ka some question ten ko call writing wonene ka jan mishene me ko ne la toke ke dara tok ni shang la ne tungwa la kana la no mishin ne min che toke la no mi di jen e tol all the time so ko la ke no jen tol en jen ngam machine exactly kwala gurno bi dene an rammo mutika ngach ke ngaj mandan le rode ko en chien ke liu charge destroy by the way so I can even share with you some of the photo at dong there and there man le rode there jangach gwasme ki doro continue am kere gurno jin bi rode by yo galwadin hay bi contact Facebook de blog mo bi to ka family men la miracle along ke just what is surprising people
o an emnen jena magwat me titine wa she did teacher well one he did well dh chika wang duel and gwad money jena yen money environment gwam ko de long so question cha kula to gwaza me tina no en midjen la key enlightening la mara gwada dana telenial ko right now ngode telenial me de dem so niala wi adem ke me ke la wi mara ka me tam me la tam jam me mo we ka me ne sorry la wi lele ka la jene ka me ko lo ka ro jen gwada la ko wi mara batam me chi tam dong de jen mi de mo ke marnial der to ka je kuna la ti jeno is it something la tuong ne xiang ano ko te ne te wan te dong right lat ke je gwa no ne me they are doubting no mi me te de mi de mo me de na cham ko ne kan la do mi de tol but to me personally I don't believe in that but they believe ko just an accident at work che duel che wang so but o cha je lo mat commercial ke mi don da la jen de la question on so na me jan gwa danan ci ke talk tin ko do to ka wer ke whether what if wan kan je me ran ko lo wan de ko ngaji de ko the no ba la no mi ka janon even people are doubting ka social media na me ci talk dong de la no each meet each duel sha wan na me no de charge accept cause and dry season me here come on teleje ka kon so na many very surprised long by the way ka mun lal ka joran la je ka je la toga no and enlightening is there ka during ade gwada dan and te meditate but not that this time can me talk even if this should be the first time ka no belling and take lightning mission na che America jen tam jam me mo kame yene kon normal ngai kon gwa dan lam ni ala ya mara ke je fai ngwan fai dich from there nyok we ka tot no ruele we ka tot na jen gwa dan la mara long ka jen gwa dan la dula ka wanga no me da which but I na me chele la surprise ken ideal not only me even it in the ala kon take a comment section lat ken no this is the gwini mo do dong che dia talk but we see accident at work yes accident at work okay nyong ne tungwan gorge jeno take diene boka kwide if this could be true no anyway we are done with this to belok luakanetin kola shi manadan bia pem by yoch bia ja contact ko bi yenten contract kienra mo medong well witcher mede na de ka luak de kanetin content family tin content shirye ga meje chukake tinje dorien cha wang we there and there luakamo bia wrote by yoch galwa dinai ki po wrote by yoch legend bia ja contact ko bia tin diala kon lat ko den bia ngai keje gwaye en banaje ka le rodian e pro jeno jin bi nuer language ki nuer online tv channel na bia ja support ko dog dan there and there support keje ke subscription kan gwaro ka do dong mitim dong der lar ko der alen der jok leje. So what do you think about meat at all? To me I don't meat at all just ke mesne kan talala kan wari nyok all these things sometimes because I don't know jiwal maybe kala yalar no meten but I don't marni alteten marni almi ko da shak micha marde jeling bone di alto but chedem par lora ba ko right now ko report but ram shelar no sha mara ling but simply chi dual shit tong jen no che tekamu shawang another thing bone no mo dong take medam la take par country nyang te banen yal so from there and then me ma then dar na mo der je kulawang but not in this dry season right now not now anyway many comment drop me to ka ya wije tit no and me question da which kind of to ka jan tam me but anyway any just lar readment guji de lat betaman